kulinarski izazov. Beba Lilian je gladna i želi tortu. Vrijeme je za kuhanje. Ekipa. Naravno, sve će biti napravljeno na najbolji mogući način. Trebam mali okrugli oblik. Napravimo rupu u samom središtu kolača. Sastavljamo sam kolač. Koristimo ukusan čokoladni krem. Kada smo sastavili cijeli kolač, vrijeme je da počnemo s ravnanjem. Tako sa strane, jednostavno je, samo trebamo nanijeti kremu izvana i sve izravnati lopaticom. Hej, zašto sam prekriven kremom? Što je to? Paka! Oprosti, draga. Samo pokušavam ručno umutiti vrhnje. Nije tako lako kao što zvuči. Namaži vrhnje na tortu. Odlično. Sada izvadimo moj domaći džem. Evo ga. To je super ukusno. Namaži ga na vrh torte. Sada pokrij čokoladnom mrežom. Gotovo. Viviane, što si smislila? Imam nevjerojatnu ideju. Bako, napravio sam tortu, zabodi štapiće u nju, zatim dodaj oči i usta od marmelade. Izgleda kao jež. Smiješno, zar ne, Bako? Bako, tvoje vikanje je tako smiješno. Vivian, ovo je čudovište, a ne ukusna torta. Da, sada će smisliti bilo što. Ostaje samo preliti ovaj ukusni sirup na moju tortu, a zatim je ukrasiti maltesersima. Evo ih. Svi vole ove čokolade. Imam sve spremno. Lilian, probaj i izaberi najbolju tortu. O ne, moramo smisliti nešto. Igračka žohar. Neka se svi uplaše. Na daljinsko je upravljanje. Sada će se svi prestrašiti. To je prava žohar u mojoj kuhinji. Pako, što ti je? Nema šanse. To je žohar. Moramo ga se riješiti. Dođi ovamo. Udarit ću te kuhinskim čekićem. Žohar! I u mojoj je kuhinji. Nikad nije bilo ovako. Ne mogu ga se riješiti. Ne. Riješit ću ga se. Užasno je. Napadam te. Odlučio je napasti moju tortu. Ne. Nema šanse. Torta, uništila sam je. Osjećam se loše. Što se ovdje dogodilo? Moja torta. Što se dogodilo s mojim torcama? Ova je sva razbijena. Dobro, barem da probam kremu. To je to, nije baš dobro. A što je s ovom? Žohar? Kako odvratno. Ova torta pobjeđuje čak i bez kušanja. Da, prva pobjeda i... Mislim da znam što želim. Skuhaj mi jaje. Tko bolje skuha, pobjeđuje. U redu, dobro. Pa krenimo. Uzet ću oblik i trebat će mi lopatica. Sada napuniti naš kalup s malo čokolade. Sada razmažimo to lopaticom. I sada ulite tamnu čokoladu. Kako nevjerojatno izgleda i kako je ukusno. Napravit ću vrlo jednostavno i ukusno čokoladno jaje. To je to. Sada ćemo ga malo zamrznuti ovim sprejom za zamrzavanje. Zanimljivo. Michael kuha vrlo uzbudljivo. Što se događa? Moje naočale su prekrivene hladnoćom. Molim vas, pomozite mi. To je bilo nezgodno. Moramo brisati tvoje naočale. Izvoli, Tira. Hvala. Čini se da je sve u redu. Sada je vrijeme da nastavimo. Napunimo naše jaje. Stavimo naše jaje na stol i ukusne stvari dolaze na red. Ulimo sve u ovu polovicu. Sigurno ćeš biti pobjednik u ovoj rundi. Sada malo raznih karamela i druga polovica jajeta. Pitam se što ostali rade. U redu, sve je dobro. Odlično sam. Ovdje nam treba žlica. Malo ćemo to utrljat, baš tako. I sada možemo početi. Trebat ćemo razmazat kremu žlicom. Super! Sada ukrasimo naše remek dijelo bobicama. Kako lijepo. Posljednja bobica ovdje. I gotovo. Pogledajmo što Michael ima tamo. Ide mi prilično dobro. Nećemo stati. Nastavljamo. Dakle, idemo obojiti obrve. A sada ćemo trebati oči i rog na vrhu. Još malo zlatnih šljokica. I vojila. Tako lijepo. Što? Ne.
Dečki su skoro spremni. Michael i Tyra su već gotovo sve napravili, ali ja nemam ništa, a već imam ideju. Što ako samo pokušam ukrasti jaje od Noja? Oprezno. Tiho. Vidiš? Nitko nije primijetio. Super! Sada trebam kist i boju. To mi treba. I bojamo. U redu. Sada oči. Nacrtajmo i osmijeh. I čini se da je spremno. Tira, pogledaj. Dobro sam napravio, zar ne? Imam lijepo smiješno jaje. Dobro napravljeno, draga. Hajde da vidimo tko će pobijediti. Dobar tek. Wow, kako je sve lijepo i primamljivo. I ovdje imamo, wow, torta, super, ukusno, neka probam s bobicama. To je tako ukusno. I tako kremasto, obožavam to. Sjajno, naravno. Pa, sada probajmo ovo remek dijelo jednoroga. Čvrsto je. Pitam se što je to. Da, razbije. Super, je li to čokolada? I svi slatkiši su unutra. Super, i čokolada je tako ukusna. Da! Njam, njam. Pa, i posljednji je ostao. Evo, da vidimo. Moram i ovog razviti. Da probam što je unutra. Fuj, što je to? Pleh. Je li to sirovo jaje? Užasno. Definitivno je pobjednik kuhar. Hvala. Da, ja sam pobjednik. Znala sam da ću biti najbolja. Super. Dečki, želim da mi napravite ove ukusne palačinke. Trenutak. Evo keksa, Oreo keksa. Prvo ih zdrobimo i napravimo pravu ukusnu palačinku od toga. Pažljivo gledajte. Bit će zanimljivo. Neću smjesajica. Sada trebamo sve dostaviti. Upravo ovdje. Baš ovako. Sada okrenimo. Da. Sada ga baci gore, baš tako, i stavi ga na tanjur, sloj po sloj, evo naših palačinki. Prelijmo ih nutelom. Da, tako ukusno. Ne zaboravi na ukrase. Jagode i banane bi bile savršene ovdje i gotovo sam. A što je s tobom, bako? Opijk sla oneet op til bajsi. Oj, domska stupacika svena Pažljivo, ne žuri. Sada ga podignemo i okrenemo, a zatim sloj po sloj na tanjur. Nazada dodajmo komadić maslaca na vrh. Aj ne zaboravi javorov sirup. Wow, da, ovo je tako ukusno. Moja unuka će to obožavati. Napravljeno s ljubavlju. Dok ne gleda, uzet ću njezino tijesto. Tako je ukusno. Čekaj, ali trebam nešto dodati. Prvo ću sve uliti u ovu bocu kako bi mi bilo lakše kuhati. Sada uzmimo tavu i ulimo tijesto ravno u nju. Ali napravit ćemo mali komad palačinki, baš tako. Izgledat će kao da su žitarice. Da. Preokreni ga i stavi pravo uz dijelo. Sada dodajmo gumene bombone. Tako su ukusne. Moja sestra će ih obožavati. Ne zaboravi na mlijeko. I gotovo. Probaj! Wow, toliko različitih vrsta palačinki. Pogledaj to, ove su tako male. Probati ću. Izgleda kao žitarice. I s gumenim medvjedićima, kladim se da je ukusno. Tako je fino. Sviđa mi se. Hvala, brate. Sada probajmo bakine palačinke.
Javorov sirup svuda po njima. Miriše tako lijepo. I stvarno su tople i divne. Osjećam tvoju ljubav, Pako. A sada pogledaj ove čokoladne palačinke od šefa s bananom i jagodom. Mogu osjetiti i Oreos. Oh, ovo je nevjerojatno. Šef, pobjedio si. Da, znao sam. Naravno, ja sam ipak